ubu ni vuta na kuvute ni ukumva imitsi nyine hasi hejuru nta bindi. Isi yabaye umudugudu koko. Ubu ngubu ibiri gukorerwa Washington biri kuza bikagira ingaruka Kinshasa, ni nako kandi biri gukorerwa Kinshasa cyangwa Kigali biri kugenda bikagira ingaruka nziza cyangwa simbi hano ku butaka bwa Washington. Isi yaka kanya ibintu ni vurugu rwose. Leta zunze ubumwe za Amerika bafashe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimera nko kongera gukubita hasi, na nyuma yuko mu masaha atambutse twari twakomeje kumva inkuru rwose zamagana ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse banagaragaza yuko ibyakomeje kugendererwa yuko ngo umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo uri mu bintu nyamukuru byatumye intambara n'ubwicanyi bukomera kwibasira abo mu gice kimwe mu burasirazuba bwa Kongo ngo biterwa n'uriye mutungo kamere. Reka da, uyu mudepite uvuye ku butaka bwa Kongo Kinshasa yashatse kumufata ukundi kuntu. Kinshasa rero iti nimuvuge muvuye aho ngaho, ibi ngibi babibwiwe na Washington ati nimugende gake. Ambasade ya Leta zunze ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo rwose hariya idashidikanya ivuguruje ubutegetsi bwa Kinshasa, ngo ni nk'igitutsi Kinshasa, cyangwa se ngo ni nko kongera kumvisha abanyekongo yuko batari kumwe, cyangwa se ngo ni nko ko Leta zunze ubumwe za Amerika rwose ngo bakomeje kugaragaza yuko batari ku ruhande rwa mwene Etienne Tshisekedi. Ibi ngibi byose ni amakuru ari kugenda kurikira yandi cyangwa se yisuka hanze. Leta zunze ubumwe za Amerika batangiye kugaragara yuko badashaka kugaragaraho ikosa niri na rimwe kubijyanye n'ubugizi bwa nabi bubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta nubwo bari gushaka kugaragaraho ikosa niri na rito rishobora kugeraho ribagonganishiriza na FDR intera hamwe. Hagati ya 2001 Leta zunze ubumwe za Amerika bagize uruhare rukomeye cyane mu gushyira ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba FDR intera hamwe. Uyu mutwe ugizwe n'abajenosideri cyangwa se wiganjemo benshi bakoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda, ukaba wuzuyemo abahoze muri XFR ndetse na n'intera hamwe. Ubwo bikubiye hamwe nyine bashinga uyu mutwe uri gukomeza kugira ubugizi bwa nabi ku butaka bwa Kongo. Kinshasa ntago babyemera. Uyu mutwe wamaze kwifatikanya n'igisirikare cya Kongo, ariko kandi rega mu ruhande rumwe biravugwa gutyo, no ku rundi ngo ntabwo byorohewe. U Rwanda n'igihugu cy'Ububirigi ibintu birarushaho kugenda biba bibi cyane. Aba Babirigi bari bafite ukuboko gukomeye cyane, cyangwa se ngo aribo ba plan, cyangwa se aribo rwose bateguye umushinga wa jenoside yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda, bakayigiramo n'uruhare. Ubu babishimangiye Liege ngo ibyikoreye u Rwanda buri muntu wese arabyibazaho akagira ati cyakoze Ababirigi muraciriritse koko. Uburyo mwihaniza cyangwa se uburyo murakara nabyo biraciriritse, biragaragaza uburyo ngo diplomasi y'Ububirigi nayo ngo iri hasi. Liege igeze gutyo ivuga yuko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 gahunda yo kwibuka bayisubitse. U Rwanda rwifashe ku munwa rwumiwe, ariko kandi hari icyo rwavuze nabyo turaza kubyinjiramo mu makuru yacu y'aka kanya. U Rwanda rwakomeje kumirwa, kuyoberwa ndetse no gutekereza no kwibaza kabiri impamvu rwose iki gihugu gito cyane cy'Ububirigi gikomeje guhemukira u Rwanda no kugira u Rwanda ibingibi nyamara aricyo cyakolonije kino gihugu. Amateka mabi yose ari hejuru y'igihugu cy'u Rwanda, Ububirigi harimo akaboko kabwo, ariko kandi n'aka kanya ntabwo Ububirigi buri gushaka kurekura. Batari ku rwango rushingiye kuki? Ese koko Ububirigi bwashakaga kurimbura u Rwanda none byaranze? Mwaya makuru yacu kandi nibidukundira turaza kwerekeza ku butaka bwa Goma. Abatutsi bose ngo bari bafungiye muri zigereza za Goma. M23 ngo yahakoje ikirenge igisirikare cya Kongo, ngo ikintu cya mbere bakoze n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo nuko basura mu bandi bakabarengana kure, ntawe uzi yo bajyanwe rwose. Hari impungenge z'uko bashobora kuba barishwe, ngo bari kwihorera ku kuba M23 yuko yafashe Goma. Ni amakuru agezweho kuri uyu mugoroba. Isi ntabwo yorohewe n'aka na gato, yewe ngo nta funi nta mujyojyo. Kera twaravugaga ngo kiriya gihugu kirakomeye, iki ni gito, kiriya cyateye imbere, iki kiri mu nzira y'iterambere, kiriya kirakize, iki kirakennye. Ngo ntabwo ariko bikimeze. Ubu nukumva ni mitsi mpaka hasi hejuru. Kuba ku isi y'aka kanya ntabwo bisaba kwigira umunyambaraga nkeya, birasaba nyine gushaka cyangwa se kwishakamo imbaraga ku kiguzi kiri hejuru. Reka twe gutinda rero dukubite tubangura ku makuru agezweho kuri uyu mugoroba. Ndabizi yuko muba mutifuza yuko mbatindira. Nshimiye abankurikira muri mu Rwanda, abari mu Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari na East African Community, ndetse namwe mu nkurikira muri hirya no hino imihanda isigaye. Ubwo ndavuga ko dukurikira muri diaspora, umurongo mugari wa Muhabura niko twitwa, kandi niho tugomba gukomeza kubana namwe. Turabashimira cyane. Reka dutangire gutya. Ambasade ya Amerika yanyomoje rwose ibiro bya Tshisekedi byatangaje yuko byakiriye intumwa ya Trump yihariye. Bite mwitubeshyira turabazi n'ejo mwazatangira kutugirako n'ibindi birego, kandi ntabyo twigeze dukora kuri ubwo butaka bwacu. Uku kunyomoza cyangwa se kuvuguruza ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kongo ngo birasa nk'igitutsi Kinshasa, ngo birasa nko gukomeza kugaragaza Kinshasa yuko rwose Leta zunze ubumwe za Amerika yatangiye kwifatira urundi ruhande batari kumwe. Ambasade ya Leta zunze ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
yanyomoje ibiro bya perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo byatangaje yuko byakiriye intumwa yihariye ya perezida Donald Trump tariki ya 16 Werurwe 2025. Ibi ibiro byatangaje yuko ngo byakiriye umudepite Dr. Leonie Jackson rwose ngo baganiriye ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ngo n'iterambere. Biti kuri iki cyumweru perezida Felix Antoine Tshisekedi yahuye na bwana Leonie Jackson, intumwa yihariye ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, akaba kandi n'ugize inteko ishinga amategeko ya Amerika. Dr. Jackson unayobora komisiyo y'inteko ya Amerika ishinzwe ubutasi n'ibikorwa byihariye yasuye u Rwanda ndetse asura u Burundi na Uganda kugira ngo rwose asobanukirwe impamvu muzi y'umutekano mukeya muri aka karere cyangwa wayogoje aka karere. Nyuma yo gusoza uru ruzinduko ku itariki ya 23 Werurwe, Dr. Jackson yasobanuriye abadepite bagenzi be muri Amerika yuko impamvu y'iki kibazo rwose ikomoka ku mipaka y'u Rwanda abakoloni bahinduye mu kinyejana cya 19. Rero ubutaka bumwe bugahabwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umugabo ufite imvugo yatandukanye cyane n'iy'abandi bikuza kuri ubu butaka bagasubirayo bavuga yuko ngo ikibazo kinini ari umutungo kamere u Rwanda rwiba muri Kongo. Dr. Jackson yasobanuye yuko bitewe n'iyi mipaka yahinduwe rwose abanyekongo bamwe bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimwo abenshi mu barwanyi b'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 ngo ntibafatwa nk'abene gihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyatumye rero batangira kurwanira uburenganzira bwabo bambuwe n'ubutegetsi bwagiye busimburana kuva ku bwa Laurent Desire Kabila rwose ngo nibwo byatangiye gukomera, ngo nubwo na kera na mbere ngo bitigeze byorohera aba banyekongo ariko ngo kuva nibura ku bwa Mobutu Sese Seko Banga ngo nibwo ibintu byatangiye cyangwa se byarushijeho kudogera kurusha rwose. Yagize ati rero ku bw'amahoro arambye leta ya Kongo igomba kwinjiza rwose abarwanyi ba M23 mu gisirikare, ikemera rero abatuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'abene gihugu buzuye rwose bayifitiye uburenganzira cyangwa se babifitiye uburenganzira gukora ibyo bashatse nk'abandi baturage ba Kongo kuri buriya butaka. Ibi ngibi byatangajwe n'uyu Dr. Leonie Jackson, ariko kandi Alliance Fleuve Congo ntabwo ariko ibibona naka na gato. Iti twebwe ntabwo tuzabyemera, ntidushobora kwivanga na kiriya gisirikari kandi ntabwo rwose bizigerebeho ni na rimwe. Kiriya gisirikari cya Tshisekedi ntabwo kiriho nkuko nawe wabyiboneye uvuga yuko kidashoboye, twe kigomba kuzaseswa kigasenywa burundu hakabaho igisirikari cya Alliance Fleuve Congo M23. Ibi kandi urebye neza ubona yuko byanatangiye kubera yuko igisirikari kinini cyangwa se igishi kinini cy'igisirikari cya DRC cyamaze kwerekeza kuri M23 rwose ku buryo batangiye kugenda bafata imyitozo itandukanye. Ubutumwa bwarakaje cyane bamwe mu banyekongo bakoresha imbuga nkoranyambaga rwose batangira kwibasira ambasade ya Amerika i Kinshasa. Rero bayibaza ukuntu intumwa yihariye ya Trump ivuga amagambo nk'aya ngaya. Rero uburakari bw'abanyekongo cyangwa se bwatewe nuko Dr. Jackson atigeze agoreka amateka y'akarere nk'uko bamwe mu banyepolitiki bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abanyamahanga baba babishyigikiye babigenza rwose hirya no hino. Nanone bari bategereze yuko rero uyu mudepite cyangwa se uyu Dr. Leonie Jackson nawe agomba kuza akavuga amateshwa nk'uko hari abagiye babikora rwose. Mwabonye yuko ngo hari n'umuhanzi wishiriwe kubishimangira rwose. Ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa kuri uyu wa 26 Werurwe yasobanuye yuko Dr. Jackson atari intumwa yihariye ya Trump, ahubwo yuko yasuye aka karere nk'ugize inteko ishinga amategeko muri Amerika. Ati ambasade iragira ngo isobanure yuko bwana Leonie Jackson ari umudepite watowe ugize inteko ishinga amategeko ya Amerika kandi yuko atari intumwa yihariye isanzwe ishyirwaho na perezida ikemezwa ndetse na Sena ya Amerika. Ubutumwa bwa Dr. Jackson bushobora rwose guhindura imyumvire ya bamwe mu banyapolitike bo muri Amerika bari basanzwe bizera yuko rwose intambara y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya
Kongo na M23 ngo igamije inyungu z'amabuye y'agaciro, aho kurinda abanyekongo bambuwe uburenganzira bwabo. Nta muntu n'uyu n'umwe ushaka kwemeza iyo mvugo yuko ari abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kujujubywa no kwamburwa uburenganzira bwabo kuri ubu butaka bwa Kongo, ahubwo ni intambara bakunda gushimangira yuko ngushingiye ku mutungo kamere rwose wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi byose rero ababivuga ngo bakaba babikora mu nyungu z'umurengera, baba bagamije inyuma y'umutungo kamere ubarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko twerekeza ku butaka bwa Goma, ni munyemerere tuvire hanze y'imbibi z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gato twumve uko bimeze. Ubutaka bw'Ububirigi ngo bukomeje kugaragaza neza yuko rwose abategetsi babuhagaze hejuru, nta neza na nkeya kuri inshuro ngo bari kwifuriza u Rwanda. Buri bikorwa bibabaza u Rwanda, buri bikorwa bibangamira u Rwanda kandi bishobora gusubiza inyuma u Rwanda, Ububirigi ngo bwahagurutse buri gukora hasi hejuru kugira ngo ibyo bikorwa bigende neza. Minisitiri Nduhungirehe yanenze umujyi wa Liège wasubitse kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanenze umujyi wa Liège rwose mu Bubiligi wasubitse igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Cyangwa se ubuyobozi bwa Liège bwari busanzwe bwifatanya n'abanyarwanda kwibuka jenoside, ndetse bwari bwarateganyije ko iki gikorwa kizaba tariki ya 12 n'iya Mata 2025, gusa bwanzuye yuko ngo rwose kitakibaye. Intandaro y'iki cyemezo nk'uko byasobanuwe n'igitangazamakuru RTBF kuri uyu wa 26 Werurwe 2025 ni umubano ubuyobozi bwa Liège bwahawe, cyangwa se ni umuburo ubuyobozi bwa Liège bwahawe na polisi, ariko ubwo umuburo nyine nushingiye n'ubundi ku mubano umaze igihe utameze neza hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda n'igihugu cy'Ububirigi. Polisi ya Liège yagaragaje yuko bitewe n'amakimbirane ari hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, abakomoka muri ibi bihugu batuye muri uyu mujyi bashobora guhanganira rwose muri iki gikorwa. Ngaho namwe nimutekereze nyine icyo Ububirigi bwatubibiye rwose aho ibintu biri kugenda abigera. Umuvugizi wa polisi ikorera muri Liège bamwita Jadranka Lozina yatangaje ati hakozwe ubusesenguzi bw'ikibazo cyangwa se igishobora kuba rwose. Polisi ya Liège yatangaje cyangwa se yatanze igitekerezo kidashimishije. Umwuka wa politike ku rwego mpuzamahanga ni mubi rwose. Abanyarwanda bemerewe guhurira muri iki gikorwa ku giti cyabo, nubwo burugumesitiri wa Liège Willy Demeye rwose cyangwa se atazakitabira, gusa ngo mu gihe byagaragara yuko ituze ry'abaturage rishobora guhungabana ntabwo bazemererwa guhura. Muri makeya ni nkaho nyine batangiye gutambamira kino gikorwa cyo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Icyo abahanga babona nuko nyine ngo ibingibi byose bishingiye ku mubano mubi uri hagati y'u Rwanda n'Ububirigi, kuko polisi mu nshingano zayo ifite no gukumira amakimbirane ashobora kuba ndetse n'ibikorwa byaba ari byiza byateguwe bikaba byaba. Umujyi wa Liège ufashe iki cyemezo nyuma yaho u Rwanda rucanye umubano n'Ububirigi bitewe nuko iki gihugu rwose cy'Iburayi gikomeje kwifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birusabira rwose ibihano hirya no hino ku isi. Birarushinja gukorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni ikirego rwagaragaje yuko kidafite ishingiro rwose n'aka na gato. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje yuko gusubika iki gikorwa bigaragaza uburyo virusi yo guhakana jenoside iri mu bayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ababirigi babashyigikiye rwose iri gukwirakwira byihuse mu bwami bw'Ububerege. Bwana ati biragaragara yuko virusi rwose yo guhakana ikwirakwizwa n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ababushyigikiye mu Bubirigi iri gukwirakwira rwose ku muvuduko mwinshi mu bwami bwa Leopoldo.
ati Nduhungirehe yagaragaje yuko umujyi wa Liege uyoborwa n'ishyaka PS ririmo umudepite Lydia Mutebere ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwiho ingengabitekerezo yo kwanga u Rwanda no guhakana jenoside, ndetse na Andre Frahautz umaze iminsi abogamiye ku bayobozi b'i Kinshasa muri aya makimbirane rwose yo mu karere ka Afurika y'Iburasira cyangwa se ibiyaga bigari. Rero yibukije yuko ku itariki ya 7 Mata ari umunsi mpuzamahanga washyizweho n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye kugira ngo isi yose ijye yifatanya n'abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kugira ngo rero wumve ubukana igihugu cy'Ububirigi kigejeje ibi, cyangwa se kugira ngo wumve aho Ububirigi bumaze kugeza ibintu ku bijyanye n'urwango Ububirigi bufitiye igihugu cy'u Rwanda, benshi bahise bagira bati iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza urwango igihugu cy'Ububirigi gifitiye u Rwanda, bati kandi ni bigaragaza yuko batifuza inzira iyo ari yo yose ishobora kuba yanagura ibibazo biri hagati y'igihugu cy'Ububirigi ndetse n'u Rwanda. Ati kubera yuko nibikomeza kugenda gutya n'ubundi u Rwanda narwo ruzakomeza gushaka inzira zirurengera. Ati nawe si ibikorwa byose by'ubukungu byaganaga mu Rwanda Ububirigi bwifatikanyije na Kongo baca hepfo bashaka inzira yo kubisenya, ariko ntibaruhuka batangiye no kwinjira mu bikorwa n'ubundi ngo bigaragaza amateka y'u Rwanda, ndetse ngo batangiye gushaka uburyo nabyo byatangira kugenda bizimangana hirya no hino ku isi. Bati Ububirigi buracyakomeza gushaka gukomeretsa u Rwanda ku buryo buri hejuru. Ubwo rero reka iyi nkuru dushyireho akadomo, turakomeza gukurikiranira hafi turebe niba koko ibi bari kwifuza bazabigeraho. Tujya hano ku butaka bwa Goma n'ubundi ibyifuzo by'Ababirigi biracyakomeza kugenda bijya mu bikorwa. Abatutsi b'Abanyekongo ngo bari bafungiye i Goma nta n'umwe wasanzwe M23 ikimara gufata Goma. Amakuru atangazwa n'imiryango y'Abanyekongo b'Abatutsi aravuga yuko Abatutsi bari mu magereza atandukanye yo mu mujyi wa Goma, bamwe bafatiwe rwose muri uyu mujyi, abandi baturuka i Kalehe, Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo, bimuriwe i Goma nyuma yo gufatwa na FARDC rwose. Wazarendo na FDLR nta n'umwe wahasanzwe ubwo M23 yinjiraga muri uriya mujyi wa Goma. Urabyumvikana yuko bahise babatwara kure cyane ahantu umuntu atapfa kumenya ahariho. Nk'uko bitangazwa rero n'umuryango ukurikiranira hafi imvugo zibiba urwango, gushishikariza gukora jenoside n'urwango ku banyamahanga mu biyaga bigari rwose uzwi nka Mayisha DRC, biravugwa yuko mu ijoro ryo ku itariki ya 25 kugeza ku ya 26 Mutarama 2025 byibuze abasore b'Abatutsi 9 b'Abanyekongo bavanwe mu byabo. Ati abasore b'Abatutsi 9 b'Abanyekongo bavanwe mu byabo rwose, bavanwe mu nkambi cyangwa se yabavanwe mu byabo yahitwa cyangwa se Akojenoki Kiechelo, naho mu gitondo cyo ku itariki ya 26 Mutarama 2025 umugore witwa Gasheja Emerance utuye muri Kituku yafashwe na FARDC na Wazarendo, bamukuye iwe mu rugo baramutwara. Biravugwa yuko abo Batutsi b'Abanyekongo bafatiwe ahantu hatandukanye muri Masisi, Rucuru, Nyiragongo n'ahandi, bari bafungiye i Kalehe bimurirwa i Goma. Nyuma y'ifatwa rya Minova rwose nta n'umwe wongeye kuboneka. Nyuma yo gufata Goma kwa M23 rero gukeka igicwa muri makeya ry'aba Batutsi bo muri Kongo nibyo bishyirwa imbere cyane, kuko nta n'umwe muri bo cyangwa muri abo Batutsi b'Abanyekongo bari bafungiye muri Goma rwose bongeye guca iryera. Kubera izo mpamvu rero basabye ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bose gusaba igisirikare, ubutasi bwa gisirikare n'abayobozi ba gisivile gutanga ibisobanuro ku bijyanye n'ahabereye cyangwa se ku bijyanye n'aho baherereye cyangwa n'ahaba haherereye aba Batutsi b'Abanyekongo bari bafungiwe mu magereza atandukanye ya ANR TD cyangwa se TD mu Nzenze ni nahitwa Imogoma. Aha ni muri gereza ya GR yari iri muri biriya bice, ndetse no mu buroko bw'ibikorwa bya gisirikare bya Sokola tu. Nukuvuga ngo bafungirwaga ahantu habi mu mazina y'indengakamere, ku buryo nyine ngo hajyanwaga abantu babi bafatwa nk'abanzi b'igihugu, ariko ubwo urumva bajyagayo n'ubundi ari abasivile. Nk'uko ubuhamya bumwe bubivuga rero ngo bavanwe mu buroko amasaha 24
kane mbere y'uko M23 yinjira mu mujyi wa Goma. Bikorwa rero n'abasirikari ba Kongo hamwe n'abakozi ba ANL cyangwa se ba NAL, ni ikigo cy'ubutasi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero imiryango yabo itabimenyeshejwe n'aka na gato. Benshi rero muri abo batutsi bo muri Kongo batawe muri yombi bazira gusa ko bavuga ikinyarwanda ndetse gusa cyangwa se ndetse yuko ngo basa n'abatutsi, bituma bitwa abanyamahanga rwose b'abanyarwanda cyangwa se abafatanyabikorwa ba M23. Basabwe kwishyura amafaranga menshi cyane mbere yuko barekurwa. Benshi rero barayabuze, bakomeza gufungwa mu buroko rwose. None kugeza uyu munsi nta kimenyetso cy'uko bakiri bazima ngo cyaba kiri kugaragazwa n'iki gisirikare cyari cyaragiye kibafata mu bihe bitandukanye. Ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi umunsi ku wundi ngo birarushaho kugenda bifata isura ariko ngo itari nziza. Impamvu nyamukuru rero ituma societe civile zitandukanye zigira ziti nimukomeze mutube hafi muturengere, kubera yuko ibyagiye bikorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi n'indengakamere birasaba ubutabazi, birasaba yuko twarengerwa cyangwa se twarengerwa n'abandi bantu nyine bumva aka kababaro kacu. Reka dushyira akadomo ku makuru yacu y'uyu mugoroba. Andi makuru yaza kuza mu masaha ari imbere. Mukomeze kubana natwe, turabakunda.